balayangan ning kondisi yang horor pikun tang suya berjingun yang api bompison tang suya berjingun si pia unong kai Katno tika bila tipu yang anak kijong imei nong kang Katno tika bila tipu yang anak kijong imei nong kang Namar hadu katne ipen long rau yang Namar hadu katne ipen long rau yang Nadu saing syadu sabar Nadong syadong ngahaban pengyang yapi Tan suya perjingut si pia unong kai Tan suya perjingut si pia unong kai Katno tika bila titu yang anak kijong imei nong ka Katno tika bila titu yang anak kijong imei nong ka Namar hadu katne ipen long rau yang Namar hadu katne ipen long rau yang Ladang apang ingasito na benta jong ngapin lale Rang bate baklan bor nongkit am day inay Rang bate baklan bor nongkit am day inay Katno tika bila titu yang anak kijong imei nong ka Katno tika bila titu yang anak kijong imei nong ka Namar hadu katne ipen long rau yang Namar hadu